mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. inshuti turi kumwe, mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi murumvira radiyo ijwi ry'amerika ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Ikaze muri aya makuru, duhere ku ngingo z'ingenzi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yiteze ko ubutegetsi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kuzazana impinduka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. There are many things that are going to change for sure. And I guess it will be the same to the approach of how African matters may be dealt with generally and also specifically with Eastern Congo. Perezida Paul Kagame rero yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane i Kigali, ati birumvikana ko ubutegetsi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzahindura ibintu byinshi, hari byinshi bizahinduka. Yongeraho ko ategereje no kureba uko ubutegetsi bwa Trump buzakora ku bibazo bya Afurika muri rusange. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Paul Kagame yavuze no ku bindi bibazo by'imbere mu gihugu birimo iby'abaturage leta ivana mu byabo ku nyungu rusange z'igihugu ariko bagatinda kwishyurwa. Naho Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yaba yifuza manda ya kane. Muri Mozambique umugabo utavuga rumwe witwa Mondlane yatahutse avuye mu buhungiro. Aya makuru n'ayandi rero ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru ariko tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden n'abakuru b'igihugu bacyuye igihe bose bari bateraniye kugera mu kanya gato gashize muri katedrale y'igihugu hano i Washington mu masengesho yo gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera perezida wa 39 Jimmy Carter wategetse igihugu kuva mu 1977 kugera mu 1981. Yitabye Imana ku itariki ya 29 y'ukwa 12 gushize, murabyibuka, afite imyaka 100. Fidel Niyongabo turi kumwe kuri telefone. Niko iyi mihango yabereye muri katedrale y'igihugu hariya hirya i Washington, wayikurikiye, bimeze bite? Nibyo Thomas, nuko wabivuze. Perezida wa Amerika Joe Biden niwe yuguruye ijambo ryiwe ryo gushimagizanya kwigendera Perezida Jimmy Carter mu kuzirikana ku rugendo yagize mu gisagara c'amavuko ca Carter ca Plains muri leta ya Georgia. Bwari bwo bwa nyuma Perezida Biden yabonye Jimmy Carter imbere y'uko yitaba umuremyi. Perezida Biden yatangaje ko we n'umutambukanyi wiwe Jill Biden bagendeye Jimmy Carter n'umupfasoni wiwe Rosalind Carter kumuhana iwabo, aho babakiye nk'umuryango. Perezida Biden yatangaje ko ubucuti bwiwe na Carter bwamwigishije kugendera ubushingantahe bishyitse no kumva ko abantu bose botegerezwa guhabwa icubahiro. Misa gusezera Jimmy Carter yabereye muri katedrali y'igihugu mu gisagara ca Washington DC, yitabwe n'abaperezida ba Amerika uko ari batanu bakiri bazima, barimo Donald Trump aheruka gutsinda amatora, n'abahoze ari abaperezida Bill Clinton, Barack Obama na George W. Bush. Misa yo gusabira no gusezera Jimmy Carter n'akaryo kadasanzwe aho abahoze ari abaperezida bahuye iminsi mikeyi imbere y'uko Donald Trump arahira mu mabanga yo kuyobora Amerika mu kiringo kigira kabiri i Washington. N'aya makuru nari mfise mu aka kanya. Fideli, urakoze, ariko nyine mu kanya turakugarukaho no mu yandi makuru atandukanye twafatanyije gukora. Urakoze. Radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru tuyakomereze noneho muri Cote d'Ivoire, aho Perezida Alassane Ouattara arimo aca amarenga agaragaza yuko yifuza manda ya kane. Eugenie Mukankusi aratubwira uko bimeze. Ouattara w'imyaka 83 y'amavuko yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu mwaka w'2020. Mbere yari yaravuze ko yifuza kuva ku butegetsi, ariko kumvikanisha ko yazakenera ko abakeba be b'ibigugu bakwiyemeza nabo kuva muri politiki. Mu ijambo yagejeje ku badiplomate ya Abidjan, Ouattara yagize ati:
mfite ubuzima bwiza kandi nshishikajwe no gukomeza gukorera igihugu cyanjye. Icyo cyafashwe nk'ikimenyetso gikomeye cyane yagaragaje kugeza ubu cyerekana ko ateganya kongera guhatana mu matora. Mu kwezi kwa cyenda ishyaka riri ku butegetsi ryagaragaje ko ryashyigikira kandidatire ya Alassane Ouattara mu matora yo muri uyu mwaka wa 2025. Ni amatora ateganijwe mu kwezi kwa 10, ariko gutanga abakandida ku mugaragaro yemwe no kubemeza ntibyari byakorwa. radiyo ijwi rya Amerika, amakuru tuyakomereze muri Mozambique. Umunyapolitiki Venancio Mondlane utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi wanze ko no kwemera ko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 10 gushize, uyu munsi rero yatahutse ava mu buhungiro asubira i Maputo, yari mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Tugarure Fidele Niyongabo kuri iyi nkuru. Kuri uyu wa kane amasanamu yerekanye Venancio Mondlane ariko ava mu ndege ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Mavalane ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo. Yavuye mu gihugu mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye inyuma y'amatora yabayemwo amatati yatumye haba imyiyerekano mu kiringo kitari gito. Aya matora yarateye uruhagarara n'ubwicanyi mu gihugu ku buryo abantu barenga 100 bishwe n'abashinzwe umutekano. Kuri uyu wa kane inteko zijejwe umutekano zarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu amajana n'amajana bashigikiye Venancio Mondlane bari bakoraniye hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Maputo kumusanganira. Igipolisi cazibiye kandi amabarabara aja ku kibuga c'indege inyuma y'uko Mondlane avuze ku mbuga ngurukana bumenyi mu ntango z'indwi ko azotahuka mu gihugu ciwe. Mondlane yatangaje ko yavuye mu gihugu ciwe kubera yari afise ubwoba ko ubuzima bwiwe bushobora kubangamirwa. Hari nyuma yuko abayobozi bakomeye babiri bo mu mugambwe wiwe utavuga rumwe na leta biciwe mu modoka barimwo n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Mozambique rwaremeje intsinzi y'umugambwe uri ku butegetsi Frelimo mu kwezi kurangiye, mu vyatumye umukandida wawo Daniel Chapo aba perezida yatsinze amatora. Bitegekanijwe ko arahira mu ndwi iza aho azosubirira Perezida Felipe Nyusi yarangije ibiringo vyiwe vyose uko ari bibiri. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta muri Mozambique Venancio Mondlane yatahutse mu gihugu ciwe avuye mu buhungiro. Ijwi rya Amerika, tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho mu bijyanye n'ibihe. Amashuri yafunze muri leta zo mu majyepfo yose y'igihugu biturutse ku masimbi n'ubukonje bukabije. Eugene Mukankusi aragarutse. Muri leta ya Texas amashuri yahagaritse amasomo ku banyeshuri barenga 1 miliyoni, ahitezwe ko haza kuba ubunyereri biturutse kuri barafu ku buryo biza kuba ari ibihe bitoroshye bishobora kuzageza kuri wa gatanu. Mu bice by'umujyi wa Dallas abashinzwe iby'umutekano w'imihanda bashyizemo imyunyu yo gushongesha amasimbi kuko hitezwe ko haza kugwa amasimbi ari ku gipimo kiri hagati ya santimetero 5 na santimetero 10. Kure yaho mu majyaruguru hafi ya Oklahoma, serivisi y'iteganyagihe iravuga ko hitezwe santimetero 12.7. Abaturage basabwe kwirinda gutwara imodoka mu bihe nk'ibi bibi igihe cyose bishoboka. Ifungwa ry'amashuri ryanagumishije mu ngo abanyeshuri mu murwa mukuru wa leta ya Kansas City no mu murwa mukuru wa Arkansas Little Rock, mu gihe umurwa mukuru wa leta ya Virginia Richmond ukomeje gucunga ibihe hakurikijwe inama z'impuguke mu by'iteganyagihe. Ubukonje bwahuriranye n'umuriro udasanzwe wo mu kwezi kwa mbere wibasiye ibice by'umujyi wa Los Angeles muri leta ya California, bikaba byatumye abaturage bahunga. Amazu yafashwe n'inkongi y'umuriro watijwe umurindi n'imiyaga yakwije ibyotsi mu kirere. Abantu barenga 130 batuye mu mujyi wa Los Angeles no mu nkengero zawo basabwe kuva mu ngo zabo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, mu gihe abazimya umuriro barwanaga no gukumira inkongi y'umuriro wagiye ufatira ku mpande zitandukanye z'uwo mujyi. Uyu muriro umaze kwica abantu 5 kandi wasenye ibikorwa remezo bigera ku 1,000. Aya makuru murayumva kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murayakurikira no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu@radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose ni Radio Yacu VOA. Ibyo rero mushobora no buri gihe cyose gusangaho amakuru n'ibiganiro bihoraho.
ijwi ry'Amerika tujye mu biyaga bigari bya Afurika, duhere mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yaganiriye n'abanyamakuru, yagarutse cyane ku bibazo by'umutekano birimo by'umwihariko ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eric Bagiruwubusa yakurikiye iki kiganiro cya Perezida Kagame n'abanyamakuru. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu byo Perezida Paul Kagame yatinzeho cyane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Perezida Kagame yavuze ko iki kibazo gifata umuzi mu mateka ya Kongo ubwayo, ashingiye cyane cyane ku bakoloni bakase imipaka nabi. Yahakanye inkunga iyo ari yo yose u Rwanda rushinjwa gutera abarwanyi b'umutwe wa M23. Yavuze ko ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo kandi ko bajya gutera bataturutse mu Rwanda. Ni nayo mpamvu kandi abategetsi ba Kongo ku ruhande rumwe bemera ko abari abanyekongo, hanyuma bagashakisha izindi mpamvu bavuga ngo mu mirwano barafashwa n'u Rwanda, ariko ntibashobora kugira uwo babyemeza. Mu by'ukuri n'abarimo kurwana ubu batangije iriya ntambara turimo kuvuga ntibavuye mu Rwanda. Aba bayobozi ba M23 ndetse na benshi mu barwanyi babo bavuye muri Uganda, aho babaga nk'impunzi cyangwa se bari barahungiye nk'uburyo bwo gukemura ikibazo cyo mu myaka y'ibihumbi 2012-2013. Muri iki kiganiro umukuru w'u Rwanda yikomye imiryango mpuzamahanga ko itera inkunga umutwe wa FDLR ubarizwa muri Kongo unashinjwa gukora jenoside mu Rwanda. The other reason is the FDLR that has been these genociders who have... Indi mpamvu ni FDLR, aba bajenosideri bamaze imyaka 30 muri Kongo. Umuryango mpuzamahanga rwose wakomeje kubembekerereza, nibwira ko bakomeje kubabika ku bwende ku mpamvu ntazi. Niba sari impano yo kubashimira ko bakoze jenoside hano, cyangwa se bakaba bababitse kubera ko barwanya u Rwanda na guverinoma, bityo bakazabifashisha igihe bibaye ngombwa mu kurwanya u Rwanda, mu kwigarurira u Rwanda no mu kurucunga uko babishaka. Umukuru w'u Rwanda yanavuze ko ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo gifitwemo uruhare n'abategetsi ba Kongo ubwabo. Ku manywa y'ihangu, ubwicanyi, itotezwa, ibibi by'ubwoko bwose birakorwa n'abantu babona. Abategetsi ba leta muri Kongo, abagaba b'ingabo, baba bo muri polisi, mu ngabo, ku manywa y'ihangu barica abantu. Ibyo barabiceceka, hanyuma y'ibyo izo mpuguke zikandika raporo ndende y'ibyaha ngo byakozwe na M23. Perezida Kagame yavuze ko yari yarahisemo kuba yirinze kugira byinshi yatangaza kuri iki kibazo. Yongeye kumvikana avuga ko yagiriye inama abategetsi ba Kongo ngo bafatanye mu kurandura umutwe wa FDLR n'indi mitwe, ariko barinangira. Yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda n'inkiko zarwo bizakomeza kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose gishoboka. Rero u Rwanda kabone nubwo twakwikorezwa ibibazo by'abandi bantu, ariko tunishimiye kwikorezwa ibibazo byacu bwite byo kugerageza kwirinda ubwacu niba ari cyo bisaba. Tuzirinda ku kiguzi cyose byasaba, ibyo nta kubyibazaho. Nabwiye abo bari inyuma y'ibi byose mu mvugo yumvikana neza ko nibakomeza kumbaza ibibazo bimwe, nanjye nzakomeza kubaha ibisubizo bimwe. Niba hari ikintu naganiraho, kigomba kuba ntaho gihuriye n'ibyo. Umukuru w'u Rwanda kandi yanasubije ku kibazo cy'umunyamakuru yamubajije niba yiteze impinduka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bushya bwa perezida watowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Donald Trump. Mbere na mbere ubutegetsi bwahindutse binyuze mu nzira ya demokarasi. Ibintu byinshi yewe n'ibijyanye na geopolitike n'uburyo ibintu byakorwagamo birumvikana ko bigiye guhinduka. Kandi ndibwira ko mu bizahinduka harimo n'uburyo ibibazo bya Afurika byitabwagaho, haba muri rusange ndetse by'umwihariko n'ibyo mu burasirazuba bwa Kongo hashobora kubamo impinduka. Uko niko mbitekereza.
ku biganiro by'i Rwanda muri Angola bigamije gushakira umuti iki kibazo cya Kongo, Perezida Kagame avuga ko Kongo igira uruhare mu gutuma bigenda bigura intege, akumva ko byagombye gushyirwamo ingufu mu mugambi wo gukemura ikibazo mu buryo burambye. Perezida wa Kongo Bwana Felix Tshisekedi mu bihe bitandukanye yagiye agaruka ku ruhare bashinja u Rwanda mu guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Aha hari mu mpera z'umwaka ushize. Au-delà des déplacements massifs de population, uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwo intambara bakajya mu nkambi z'impunzi aho bari gucamo ubuzima bugoye, ikigaragara ni uko ingabo z'u Rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata mu kurengera abaturage bacu. Réponse urgente et coordonnée. U Rwanda na Kongo byitana ba mwana ku kibazo cy'umutekano umaze iminsi itari mike mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rushinja iki gihugu gituranye gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR no kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kongo nayo mu bihe bitandukanye ishinja u Rwanda gufasha abarwanyi bo mu mutwe wa M23 no gusahura umutungo kamere wayo urimo amabuye y'agaciro. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Eric, urakoze kuri iyo nkuru. Si wowe wenyine ukorera ijwi ry'Amerika wakurikiranye iki kiganiro na Asumta Kaboyi yagikurikiye. Perezida Kagame rero yagarutse no ku bibazo by'abanyamakuru birebana n'ibibazo by'imbere mu gihugu. Muri byo rero Asumta Kaboyi, wiriwe neza Thomas. Muri ibyo bibazo by'imbere mu gihugu Perezida Kagame yavuze ku kibazo cy'abayobozi bavanwa mu myanya bataramaraho kabiri. Yabivuzeho iki? Perezida Kagame yavuze ko iyo ashyizeho umuyobozi ndetse yabigiyemo ariko yabona ibyo yamushyiriyeho atabishoboye, bivuze mu magambo ye, aravuga ati bikamukuraho hazaza niyo yaba yarayeho umunsi umwe, ati kuko umuyobozi abereho abaturage ntabwo ari ati rero iyo bidahura n'inshuro twitaye kuvuga ngo yarayagiyeho cyangwa se amaze n'iminsi mikeya. Nuko uretse ibyo rero ariko yavuze no ku kibazo cy'abaturage bavanwa mu byabo na leta ku nyungu rusange z'igihugu ariko bagatinda kwishyurwa, byo ati iki? Aho yavuzemo ibi biciro kuri bitatu, yavuze ko hari abaturage bijyana mu gutura ahantu kandi bazi ko habujijwe bakajya kuhasura kuko bumvise ko hazaba igikorwa rusange bibafasha. Aravuga ati icyo gihe byo biba bigoranye kuvuga ngo bakwishyura kuko bagiyeho babizi neza ko batamenyereye uburenganzira kandi bazi ko hazaba ibikorwa rusange. Ariko nanone agaruka ku bandi baturage baba basanzwe bafite ibyo bahamaze iminsi noneho bya bikorwa rusange bikahabasanga. Aravuga ati abo baba bakwiye guhita bishyurwa bari kubatera ubukene baravanga mu bintu byabo kandi bizi neza ko ari ibyabo kuko ibikorwa rusange biba byaje bihabasanga. Muri rusange yavuze ko abayobozi bakwiye kwitwararika icyo kibazo, abaturage bakaba basubizwa ibyabo bakahabwa ingurane ikwiye, ibyo bigaragara ko babigiyemo mu buryo bwemewe n'amategeko. Asumta Kaboyi, urakoze rero, ubwo uraza kudukorera inkuru irambuye kandi nkwifurije umwaka mushya muhire n'umuryango wawe. Namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika mwumvise yuko umurongo wa telefone utameze neza, muratubabarira aho ngaho. Asumta, umugoroba mwiza. Murakoze cyane Thomas. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turacyari ku makuru yo mu Rwanda. Murabyibuka yuko urukiko rukuru rwicaye i Kigali rurimo ruburanisha urubanza rw'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi. Ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi nibyo babarega. Nuko umwe rero mu bayoboke b'iri shyaka d'Alpha Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda yitabye urukiko, ararubwira ko yakorewe iyicarubozo igihe yari mu bugenzacyaha. Muri byo yemeza ko yahatiwe gushyira, avuga ko yanahatiwe gushyira umukono ku nyandiko mvugo atazi ibizukubiyemo. Yitwa Hamad Hagenimana, yasabye ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro rero akagira umwere. Eric Bagira ubusa, iyi nkuru nayo yayidukurikiraniye. Hamad Hagenimana wireguye kuri uyu wa kane yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko yatumiwe mu mahugurwa na Sylvain Sibomana.
yavuze ko akimutumira muri ayo mahugurwa ubushinjacyaha bubarega ko bayakoze bagamije guhirika ubutegetsi yumvise ari ikintu cyiza kuko yashakaga kongera ubumenyi. Ku gitabo cy'umunyaserbiya Srđan Popović bahuguweho kivuga ku buryo bwo guhirika umunyagitugu bidasabye imbaraga, Hagenimana yabwira urukiko ko yabonye ari igitabo yise ikinyamibwa. Byasobanuye ko ari igitabo cyubaka umuryango na cyane iyo ufite intumbero yo gutera imbere. Yemera bidasubirwaho ko yagize uruhare mu bitekerezo byatanzwe muri ayo mahugurwa ariko ko bitagize icyaha. Yavuze ko kubera ari amahugurwa yabaga mu buryo bw'ikoranabuhanga humvikana amajwi gusa byari bigoye ko yamenyana n'abo bayakoranaga. Habyarimana yavuze ko bose bamenyaniye muri gereza. Yasobanuriye urukiko ko iyo abantu bashaka kuganira hifashishijwe ikoranabuhanga nta ruhushya bisabirwa. Yavuze ko mu kujya guhaha ubumenyi muri ayo mahugurwa ariwe wari kumenya uko yabukoresha bitari ngombwa mu bihe bibi gusa. Uwireguye Hagenimana yavuze ko uwamutumiye mu mahugurwa hatigeze avuga ko agenewe abarwanashyaka ba Darufa umurinzi rya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Yavuze ko izina rya Ingabire ubushinjacyaha butari bukwiye kurizana muri iki kirego bubaregesha. Umucamanza yamwibukije ko ari gutandukira amusaba kwiregura yibanda kubimureba. Hagenimana yavuze ko ikirego gishingiye ku makuru yatanzwe n'umuntu utabifitiye ububasha. Uwo ni uwitwa Boniface Nzabandora wafashe amajwi mu mahugurwa akayashyikiriza ubugenzacyaha. Hagenimana yavuze ko mu mahugurwa icyo bakoraga byari gutanga ibitekerezo. Gusa urukiko rukibaza impamvu yahugurwaga yitwa izina ry'irihimbano rya muntu. Rwamubajije ubwo yakekaga ko yamugirira nabi. Hagenimana asubiza ko ari uwo ari we wese utakwishimira ibitekerezo bye. Kuko baregwa guhirika ubutegetsi, Hagenimana yavuze ko ari ibintu bidashoboka. Mu magambo ye yagize ati ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane, sitasi yapfa kumeneka cyangwa se umwana w'igitambambuga ku buryo nakwicara ngasoma igitabo kikazabuhirika. Ku nyandiko mvugo zo mu bugenzacyaha yabarijweho Hagenimana yahakanye ibizikubiyemo, avuga ko bazimwandikiye bamutegeka kuzishyiraho imikono. Yasobanuye ko yakoreye ibikorwa by'iyicarubozo kandi ko nta kindi yashoboraga gukora uretse kwemera ibyo bamutegekaga. Umucamanza ariko yamusabye kubigaragariza ibimenyetso. Yasobanuye ko bitewe naho yari afungiye bigoye ko hari ibimenyetso yabona. Yasoje asaba urukiko kuzatesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ibimenyetso byose gishingiyeho byabonetse mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yasabye ko rwazategeka ko ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko gusoma igitabo ubwabyo bitagize icyaha. Yibaza ukuntu abantu batari kumwe batanaziranye bashobora gutegura imyigaragambyo. Yavuze ko icyabaye kubo yunganira bunguranye ibitekerezo kandi biri no mu muco nyarwanda. Yabwiye urukiko ko igihe ruzaba rwicaye rusesengura ruzasanga nta bikorwa by'ibyaha n'ubushake bwo kubikora byabayeho. Abandi bantu bari muri uru rubanza ni uwitwa Sylvain Sibomana ari nawe muhuza bikorwa w'ishyaka Darufa umurinzi, ari kumwe n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana. Aba ntibariregura ariko Sylvain Sibomana yabwiye urukiko ko bitewe n'aho afungiwe byamuviriyemo kurwara amaso atakibona neza. Ubushinjacyaha burega abafungwa bose ibyaha byo gushaka guhirika Perezida Paul Kagame ku butegetsi babifashijwemo n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Bose ibyaha barabihakana. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu. Bagira urusajwi rya Amerika i Kigali. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tujye mu Burundi. Kuri uyu wa kane Perezida Evariste Ndayishimiye yirukanye mu kazi kabo abategetsi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu bakora mu bishinzwe by'amategeko, abashinja guhemukira igihugu. Thierry Ndayishimiye aratubwira abaribo. Abo Perezida Ndayishimiye yirukanye ni Jean Pacifique baribonekeza, umukuru w'ibiro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu, Cyril Sibomana umukuru w'ibiro bijejwe gutunganya inzandiko z'amategeko mu biro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi, na Arcade Harerimana umuhanuzi ajejwe gukurikirana imanza za leta mu biro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu. Afatiye ku itegeko ryerekeye ingingo zo kugirira ikigongwe imigwi imwe y'abafungwa, Perezida Ndayishimiye yavuze ko abirukanywe bagize uruhara mu kurekura abanyororo batari babwirijwe kurekurwa mu rukurikirane rw'abanyororo aheruka guha ikigongwe, gutyo bakaba batosekaje isura y'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu. Abarekuwe batari babwirijwe kurekurwa barimwo abagirizwe ibyaha byo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu hamwe no kugandagura abantu. Itegeko ryirukana abo bayobozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi rivuga ko abanyororo bagirizwa
bagirizwa ibyo byaha batari mu migwi y'abegwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Abarekuwe bategerezwa kugirirwa imbabazi nabo mu mabohero ya Bururi na Rutana. Amasoko y'Ijwi ry'Amerika mu Burundi yatumenyesheje ko abo Perezida Ndayishimiye yirukanye uko ari batatu bose bahavuye batabwa muri yombi ku muhingamo wo kuri uyu wa kane. Bahagaritswe mu gihe amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu Burundi ari mu ryitwa Arukoto yavuze mu minsi heze ko kurekura abanyororo bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu biriko birangwa n'utunenge twinshi. Tumwe muri utwo tunenge iryo shamwe ryavuze twarimwe abanyororo batarekuwe kandi babwirizwa kurekurwa no kutubahiriza itariki yo gusozera kurekura abanyororo. Perezida w'u Burundi yari yatanze ikigongwe ku banyororo 5,442 ni ukuvuga hafi kimwe ca kabiri c'abafungiwe mu mabohero yose y'igihugu. Ibikorwa byo kurekura abanyororo bahawe imbabazi byatanguye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2024. Kugera ino saha benshi muri abo yamara ntibararekurwa nk'uko byemezwa namwe mu mashirahamwe akorera mu Burundi. Yari yategetse ko ico gikorwa gisozegwa igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa 11 ko mu mwaka w'2024. Yamara mu mabohero atandukanye ari mu ibohero rikuru rya Mpimba ibikorwa byahagaze igenekerezo rya 23 ry'uko kwezi. Muri iryo bohero hari kurekurwa abanyororo 2,800 ariko hari kuwa bagera ku 1,200 nk'uko iryo shirahamwe ryabisiguye. Mu tundi tunenga amashirahamwe yadomye ku rutoke harimo abanyororo wasanga bagirizwa icaha kimwe ariko hakarekurwa umwe abandi bakaguma mu buroko, ndetse n'abanyororo basohokera ku izina rimwe bagera kuri 3 canke 2. Ijwi ry'Amerika twagerageje kurondera umugwi w'igihugu hojejwe by'agateka kazi na muntu CNIDH kugira ngo twumve ico ugona kuri iki kibazo ariko ntitwashoboye kuronka abawutwara. Dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire noneho muri Palestina aho Minisiteri y'Ubuzima ya Hamas yo mu ntara ya Gaza itangaza ko kuva mu kwezi kwa cumi 2023 kugeza kuri uyu wa kane abantu bamaze guhitanwa n'intambara Hamas irwana na Israeli bamaze kurenga 46,000. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ivyo vyatumye igitigiri c'abanyapalestina bishwe muri rusangi kuva ingwano hagati ya Israeli n'umugwi Hamas itangura mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023 kirenga 46,000. Uretse abishwe, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu barenga 109,300 bakomeretse. Ubwo bushikiranganji ntibutandukanya hagati y'abagwanyi n'abasivili mu gutanga igitigiri c'abapfuye, amara bumenyesha ko abarenga igice mu bapfuye ari abapfasoni n'abana. Misiri, Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biriko birafasha mu twigoro two kugerageza gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israeli n'umugwi Hamas. Biriko bifasha kandi mu twigoro two kubohoza abagizwe imbohe hamwe no kongereza imfashanyo igenewe abasivili b'abanyapalestina. Ku munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko amasezerano ari hafi yo gushikwako. Yatangaje ko afise icizere ko azoshikwako imbere y'uko ikiringo ca Perezida wa Amerika Joe Biden kirangira ku itariki 20 y'uku kwezi kwa mbere. radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ako kazi ki murakazi ko ari akadusoreza amakuru. Muri make mbibutse ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Joe Biden ari kumwe na madamu we yasomye ijambo rya nyuma ryo gusezera kuri Perezida Jimmy Carter wategetse igihugu kuva mu 1977 kugera mu 1981. Ubwo rero hari muri katedrali y'igihugu hano i Washington DC. Perezida Joe Biden na madamu we bari kumwe na Vice President Kamala Harris n'umugabo we, n'abaperezida bose bacyuye igihe aribo Donald Trump nawe wari kumwe na madamu we, Barack Obama, George W. Bush nawe wari kumwe na madamu we, na Bill Clinton nawe wari kumwe na madamu we Hillary Clinton. Muribuka yuko Perezida Jimmy Carter
yitabye imana ku itariki ya 29 ukwa 12 gushize afite imyaka 100. ubwo rero imihango yo kumusezeraho burundu ubwo yarangiye, umurambo we bazawusubiza ku ivuko muri leta ya Georgia, niho yifuza ko uzashyingurwa, niho akomoka, niho yakuriye, yanayibereye guverineri. maze rero banywanye b'ijwi ry'Amerika, mbashimiye rwose ko muri bamudatenguha, maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.